জানুৱাৰীত BTR যিটো একৰ্ড এই একৰ্ডটো চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু ইয়াত আমি প্ৰগ্ৰাম কিছুমান সেটিং কৰিছোঁ পুৱাৰ ভাগত আমাৰ এটা শান্তিৰ ৰেলী হ'ব 40টা সমষ্টিত আৰু গধূলিৰ সময়ত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল এৱাৰ্ডবিলাক আমি আমাৰ বৰ্ষপূৰ্তি দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু সিদিনা আমি আমাৰ 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টেল এৱাৰ্ডবিলাক সম্বৰ্ধনাবিলাক আমি সিদিনা 3টা বজাৰ পিছত কালচাৰেল কমপ্লেক্সত দিয়া হ'ব আৰু 28 তাৰিখে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মিত হোৱা MCLA কোৱাৰ্টাৰৰ সিদিনা অপেনিং হ'ব আৰু তাৰ পিছত বহুত ডাঙৰ এটা পাব্লিক গেডাৰিঙত এই 5 বছৰ যে আমি হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ সৰকাৰ আৰু লগতে শান্তি চুক্তিটো যে 5 বছৰ হ'ল ইয়াত যে যিটো উদ্দেশ্যত চুক্তি কৰিছিলে এই উদ্দেশ্যটোতে সম্পূৰ্ণভাৱে সফল হৈছে শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা সকলো দিশত এই কথাখিনি অহা 28 তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আমি সকলো চেলিব্ৰেট কৰিম क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइआफा BM इन्स्टिट्युट अफ पारामेडिक सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइआफा BM इन्स्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसिएडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइआफा BM इन्स्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइआफा BM इन्स्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइआफा BM इन्स्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।